120 participantes. Txalo bat handi bat. Bueno, lehenengo egingo dute korrika, eta gero bizikletan. Irukote bat, eta hor dortzagarik ere horretik edu guzti. Baina aurretik Josu Bengoechea. Por delante, en la última curva de Muguru, tenemos a Josu Bengoechea por delante. A unos 40 metros viene Jesús Mari Perurena y luego un grupito de 3 que viene por detrás de ellos. En un par de minutos como mucho les vamos a tener aquí haciendo la transición a los primeros. Al curso de Tarterago, eta hirugarrena Felipe Larrazabal, Egon Damaseigarren doktorarekin. Están en el puente nuevo ya, o sea que los tenemos casi entrando en la plaza. Primero Josu Bengoechea por delante, un poquitín más atrás viene Jesús Mari Perurena y el tercero viene Felipe Larrazabal. Tanto Josu Bengoechea como Felipe Larrazabal son representantes de la selección de Euskadi de carreras de montaña. Por favor, que nadie cruce las aceras ahora, por favor, para que nadie corra ningún riesgo.
Ya daukagu aurreko autoa hemen aurretik. Ya tenemos al coche por delante. Entonces los primeros participantes están entrando a la plaza. Josu Bengoechea aurretik. Transizio gunean sartzen, badator Jesus Mari Perurena bere atzetik ere. Eta hirugarrena Juan Carlos hirugarren. Juan Carlos hirugarrena. Josu sartu da transizio gunean. Bizikleta hartuko du eta bizikletarekin alfombra gurutzatu behar du bizikleta eskuan duela. Jesus Mari ere alboan dauka, kontuz bizikletekin. Juan Carlos ere hemen daukagu. Aita orain dela gutxi izan berria. Badator petxe bat hemen. Felipe Larrazabal ere badauku erropa aldatzen eta apurka hartuko dira segurenik asko niretzako ez ezagunak direnak. Eskuba bicicleta Jesus Mari, todos bicicleta en la mano hasta el final de la alfombra, bicicleta en la mano. Asier Isusi ere hemen daukagu. Hau epa, kontuz Asier. Venga, bicicletak eskuan. Badator Nikola ere. A ver, hemen euki barru kontuz. Gotzon ere badaukagu hemen. Bizikletak eskuan. Gotzon ere ziklokoros munduan aurten hasita. Hemen daukagu aurreko taldean. Eta Alberto ere hemen daukagu. Asier Bufia, hemen aktiro. Bizikletak eskuan, oso ondo. Venga, Gotzon. Vamos a apurka elkartzen, Jose Manuel, hemen aktiro. Veteranoak ere hemen egurra emoten. Bizikleta la mano! Bizikletak eskuan. Veteranoak ere hemen egurra emoten. Jose Manuel Itorra ere. Ibai Isusi, eskala mundukoa. Ados, apurka. Venga, Borja, mugitu. Mikel Aiozka, herrikoak ere. Etzen Asier, Arene, Iñaki, mugitu. Arene kaskoa, Arengo. A ver, bicicleta en la mano, muy mal. Bicicleta que eskuan, bicicleta que llaman berdina eskuan. Bicicleta beretsuarekin ere Mikel Arkaitz eta Jonander, irura. Josu bicicleta eskuan. Gaztetxoak ere daude. Pablo, Josu. Venga, Jesús. Batu lan apurka. Venga, pa. Dekatuta. Venga, Andoni, mugitu. Venga, hor. Hori da, jarri kaskoa. Oso ondo. Hori da, kaskoarekin, ederto. Elegante. Venga, vamos.
apurka, vámonos. Besteak ere, apurka ditzen hasiak. Aitor Galdoz ere pasatu da, hau ez da bere bidea, orain bizikletan ibilitoka hobeto, Kajarruraldeko txirrindularia. Venga, Jesus, mugitu. Honek ez du izerritan egingo gaur asko. Venga, bizikletak eskuan, oso ondo. Venga, Aitor, Iñigo, mugitu. Bueno, Arrieni pasatu dute, eta dirudienez Josu ere entrenatu duela apurtu bat, bizikletan bera doa aurretik eta ez du inor ikusten bere atzetik. Aurreko autoak ez du inor ikusten bere atzetik. Venga, bagoaz apurka dano. Venga, Juanjo. Venga, gaztetxuak. Astiro, venga, oso ondo. Hori da, ederto. Venga, Carlota, mugitu. Venga. Venga, bagoaz. Oso brututa eta, hau ere kolorea ematen dio gaurko egunari. Oso ondo. Bueno, apurka. Bizikleta lekua guztel joan da. Gora ezagun 10 kilometroko ibilbidea dutela Erretik Ibarrara. Eta orain ere betiko urteko ibilbidea bukatzeko egingo dute Ibarrako leku eltera. Hau ere konturatu da ia bere bizikleta baino ez dala gelditzen ere. Urua! Jarri kasko aldeko. Eta gero jo. Lehenengo atzarko karrira da. Hau elegante da. Mutrikuko lagunak